Rayon imaze gutangaza umusore w'imyaka 22 ukina nka attacking midfielder cyangwa nka nimero 10 umwe make kina mu kibuga mo hagati witwa Issa Djiguiba. Issa Djiguiba. Urumva? Iri zina rirarempereye cyane. Umusore ukomoka mu gihugu cya Mali. Kejo Rayon Sport. Rayon Sport yakomeje kugenda ipostinga cya iki gihembo yabonye mu VP kuri story yayo. Uyu musore yabaye umukinnyi mwiza wa shampiyona y'igihugu ya Mali y'umupira w'amaguru, Mali Ligue 1, muri shampiyona iheruka. Iyi shampiyona irangiye nk'uko natwe dufite irangiye ya 2025-2026 niwe MVP nk'uko hano mu Rwanda bitegura kumutora. Siko byatinze, uziko babyigije nyuma saka yashyira 11 twa karindwi ko zigeze. Ni umusore w'imyaka 22 y'amavuko ufite imbaraga nyinshi mu kaguru k'iburyo, ariko n'imoso yayigerageza. Donc amaguru yombi nta kibazo afite cyo kuyakoresha, ariko imoso ikaba inyembaraga cyane kurusha imoso. Tugendane neza cyane. Ahanga Rayon Sport iranyemeje cyane. Oya nanjye urabizi ko nemera ibintu bari bamaze iminsi bacinye, bari bamaze iminsi bagura ntabemeraga, ariko ahangaha nanjye navivuye nabemeye. Ahangaha Rayon Sport iguza umukinnyi va kuri ya mifungo yindi bamanuraga gibura ubuguza umukinnyi. Umva nka PL ije kugura kapiteni wa Stade Marine wari uri mu matsinda, uri murumva nawe uhita umanura noneho MVP w'iyo champion, uri murumva Mabo Rayon bibuko byakabaye aho ngaho nibwo uri kunyereka kuri muri competition, uri murumva. Uyu musore yakinaga equipe ya Rio de Bamako, urumva sezo itambutse akaba yaratsinze ibitego 8. Ntekereza ko na mu mediateur hano mu Rwanda ukina nka attacking midfielder wabitsinze hawe hani byo kwirwa dutekereza ntawe. Uyu musore muri shampiyona ishize yagaragaje ubundi abanyamakuru benshi bo muri Mali bavuga ko ngo ni umukinnyi ukinana ubutwari bukomeye cyane, ni nk'intwari yari mu kibuga, abameze nk'intwari iriho igihumeka. Urumva kubera umuhate agira esprit afite mu kibuga, ubuhanga buhanitse mu gucunga umupira. Ubwo no kugenzura ball, ibyo kuvanga umupira ngo munafashe ngo romwatse ngo nazana utaye ngo tambwe rwose nigendere nambwa ni bye bye. Bazana MVP wa Mali batambwe cyeka najya gushakira umwanya mu mande, kandi nabwo isani isaba 3 Rayon Sport niyishyura baraza barahamutsinda. Urumva rero tambwe ashobora kuba agiye arimo aratakaza umwanya ndimo mureba guke mu bipimo. Tamba Gloire ashaka numvishe nawe ngo afite diro nyinshi. Urumva uyu musore ngo ikintu kijyanye no gushyira baro mu maguru akayibika kwa kundi ikarisa uyifata baro ukayiproteje ikajya hagati mu maguru. Bajya bibuka ba Migi kuntu babikaga baro akayitega amavi 2 akayicungisha amavi 2 akagutega ikiganza n'inkokora, ubundi bari kagenda ikisinzirira. Uyu ni umukinnyi, urumva uyu ni umukinnyi Demba. Ikintu kijyanye no kubika baro mu maguru kugeza igihe ari uyitangire afite ubuhanga buhanitse cyane. Uyu musore ikindi kintu abanyamakuru bo muri Ghana bavuga bo muri Mali ngo ikintu kijyanye no kwitangira equipe byo bivanga umuntu ngo ni selfish, ntaga kigira ntacyakozwa, icyo kintu ntago kimubaho. Wero bango bashaka barara guhereza. Rayon Sport ishobora kuzagira ikibazo cyo kuba rutayizamu, nitaza no rutayizamu umwe mu bakomeye muri Afrika, ku buryo umukinnyi azabyitsindira kuko ngo baro urumva ikijyanye na baro we ayiguha aho ushaka. Baro urayishaka ku gahanga arayiguha, baro urayishaka ku ivi arayiguha. Ni Bruno Fernandes wabare ushaka gutsindisha inda nose bose bayi mu VP mu mashampiyona yabo. Uyu ni nka Bruno Fernandes ni Copa ndi Pest.
oya njye nakubwenga aha nanjye nemeye urumva baro urashaka gutsindisha iki ninda kira baro kundari udomine nambika umupira mu izamu turi kumwe kwa kunda basita Sumani yitegure waguye yatumuvunika urumva aha ubwo maze kumvisha kuntu ikijyanye no kwiharira no kwikuna nta gikozwe ubundi baba bavuga ko ngo iyo ari umuntu selfish ntabwo akaba yatsinda ibitego 8 gusa kandi nigeze kureba highlights ziwe mbona kandi ibyo bavuga ko nibyo amapasi arayatanga ibitego 8 ngo nakaba atagize n'igihe aba yabuze umuntu uri hafi aho ngo bakavuga ati gorekana itsindire we ngo ari selfish yaba ari muri 14 15 muri shampiyona mari niko yakubahagaze iyo nayo nindi karite y'umukinnyi navango wa equipe cyane ibi ngibi kandi n'imikinire style yiwe imikinire yiwe kunateye byatumye abumwe mu bakinnyi bagize uruhare rukomeye cyane muri Rio de Bamako kipe ikomeye cyane muri Mali urumva njye nakubwiye ngo APR igura muri stade Mane kapiteni wayo ukomeye Rayon Sport igura MVP ibyo nibyo njye mbashaka iyi mikino rero yiwe yatumye hamagarwa muri ekipe y'igihugu ya Mali ejo bundi yitabiriye imikino ya gishuti ekipe y'igihugu ya Mali ejo bundi yakinnye imikino ya gishuti aho yakinnye umukino w'ikipe y'igihugu ya Iran wabereye muri Turukiya ubwo Iran yiteguraga imikino y'igikombe cy'isi abantu barabyibuka ko Iran yatsinze Mali 2-0 uyu musore nubwo ekipe y'igihugu yatsinzwe ariko yinjiye mu kibuga asimbuye come ekipe ya Rayon Sport igeze ahantu itunga umukinnyi ukiniye ekipe y'igihugu ya Mali yaba Frederic Kanote bakinaga muri Espagne bakomeye cyane Rayon Sport ndayemeye cyane ubu ngubu niyo ntabwo nzigera mbazanga amafaranga yayo yagiye hehe agiye kuri uyu mukino wese umukinnyi wamuzana byoroshye oya ntabwo wamuzana byoroshye urumva uyu musore tuvuga afite babonye nyine ko bamwereka nyambaye imwenda w'ikipe y'igihugu ya Mali kandi muri photoshoot bakoze za nationale ejo bundi yinjiye mu kibuga asimbuye tembereza baro cyane mu ikipe y'igihugu ya Mali bakina n'ikipe y'igihugu ya Iran uyu musore bamwe bemeza ko ngo ari we mukinnyi mu gihugu cya Mali imbere ufite akazoza ubwo ibi mvuga ntabwo yaragasiye ikipe ya Sport ngo abarwe umukinnyi usohotse bo muri Mali bemeza ko ari we mukinnyi ufite akazoza cyangwa se ufite ejo hazaza hahambaye mu bakinnyi bose bari muri Mali imbere b'abanyemari kuko cyane mutafite imyaka 22 nk'uko nabivuze cyane ayo nabyo byatumye Bexera bakaremeza ko n'abamwe mu batoza muri Mali bemeza ko ari afite ubushobozi bwo kuba yakina ku ruhando mpuzamahanga none agiye ku ruhando mpuzamahanga atayari ibyo bavuze birabaye urumva uwo musore turi kuvugarukaho ikipe ya Rayon Sport imaze gutangaza ubwo yamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Mali byabaye ikimenyetso navango cyanyuma na nyuma kigaragaza ko uyu musore abaye umukinnyi uri elite avuye muri ibi ngibi byo kubashakisha ngo se azakomera bizagenda uku yazamo umukinnyi mwiza byazagenda gute ubwo yamagarwa muri ekipe y'igihugu ya Mali byaciye nabiya ngo byaciye byemeje ko abaye umugaragaza ko abaye umukinnyi mukuru uri elite tubivuge gutyo mu buryo bw'umupira ndetse bamwe muri quartier akuriramo cyangwa se yakuriyemo aho yatangiriye umupira bemeza ko byanababereye iki gihe ndetse yabaye intangarugero mu bana bakiri bato abereka ko yaba nabo bazagira ku rwego nk'urwabo harimo bamwe mu batoza bamukoresheje nk'ishusho y'umuntu ushobora kuva from Norway